انا بالشرف عزيزي بكم. شانویا باجار آمدی لانقره بیلیستیکا مولیر یا به ناو تارتوف ترکت پیشبری تماشاوانان. ev listика Molière cara yekem di sala 1664 da hatbû lîstin. Lê navberê da ew qas sal derbasbiye lîstik hêjî rojaneyetiya xwe diparêze. Derhêner ruknetîn gün bi Kurdî careka din ev lîstik derxist pêşberî temaşevanan. Yavuz Akkuzu di rola Tartuf da dilîze û dibêje ser da ew qas dem derbasbiye em dibînin ku sextekariya ku ser olê da tê çêkirin her berdewam e. ام وک شانوه باجی رامده ملیسکا تارتوف چکر لیسکا تارتوف مجاروی سر سختکاره کی اول بکارتینه ریا پولیتیک سر ریا اولی دچه او اول جبو برجواندی خوب بکارتینن و گلک زیده بونه کو یکو جبو برجواندی خوب بکار بینن اول بکارتینه و وقت سختکاره کی لیسکا تارتوف دا لی گنجین کرن و تعمکا چاندا کردی مرو به هر اوایی تیدا دبینه. Listikvan gavaser dike da dilizin ev hestevan gelek baş diyardı be. Li Batmanê û li Wanê lîstin û niha wê çerçevê da zêdetir mel Amedê lîst, ana jî İzmîrê û em bêjin li Enqerê û li Stenbolê em ê derken pêşberî temaşevana. بابي خراب سريع جرا. أنا شاش عنك. وارزي ما تيجي بنك يبي جرا. أنا مسيا كيف مجی لآمده ویلسکی چکر مگو یعنی هنی بلا روژه و یعنی مجاره که روژه و آنها بلا او بکن یعنی کمدی به طرز که کمدی لیستکانی سر صحنه. سختکاریا تارتوف و لگنجینا چاندا کردی دما بون یک تماشاوانن لیستکیجی بکنین بحجین. پشتی لیستکی بشتروانان هستخواه وها بلید کرن. فرکب خوش فم. نهار روجا ایروین املید نیرن یه خلق دخافینن عینا نولانی وی پاپازیون. شانوه باجار آمده لانقره به فکرنا پردین خو رنگ هنرین کردی جاردن دیار کرن. کنین و کیف گرتنا تماشاوانان وی علی دا پرفورمانسا هنرمنداجی گلک باش نشان ده. ایوب دمیر، رنگ آمریکا، انقره.